Jesus said unto them, My meat is to do the will of him that sent me, and to finish his work. May God bless you. Amen. Tin isuan an hena asoya. Mitir tu du zong ti le anha tho zo tur hi kacho ani. Mitir tu du zong ti le anha tho zo tur hi kacho ani. Lalpan mal som zero se. Amen.